Сайн байна уу? Топик Мастер Монголиа амжилтын бүрийн үлзий өгшин. За өнөөдрийн сурах үгүүд маань топик 3 дугаар төвшний холбоо үгүүд байгаа. За холбоог сурахын давуу тал нь болохоор солонгос хүн шиг ингээд төгдрөхгүй, гацхгүй ярьдаг болоход маш сайн нөлөөлнө. Яг бол ярианы чадвар дээр холбоо үг мэдчихэж өгүүлбэрээр шууд ингээд ярьдаг болно. За тэгээд дээрэс нь бичгийн чадварт маш их нөлөөлнө. За тэгэхээр холбоо үгээр сайн зэжлээрээ мөн нэг нэгээр нь зэжлэхээр хурдан мартаад байдаг болохоор холбоо үг бол мартах нь удаан байдаг. Тэгээд бас дараар нь шууд санаж яадаг гэсэн хоёр үг ээ. За эхний үг нь 대학원에 진학하다. 대학원에 진학하다. 대학원에 진학하다. магистр, доктор дэвшин суралцах. 대학원 гэдэг нь 석사, 박사 бэлтгэдэг газар. За 진학하다 нь дэвшин суралцах. 수강 신청하다. 수강 신청하다. хичээл сонголт хийх. хичээл сонголт хийх. 수강하다. хичээл сонсох. 신청하다. бүртгэл хийх. 번역 토나리. 번역 토나리. орчуулгын дугуулан, бичгэн орчуулгын дугуулан. Амаа орчуулга нь болохоор 통역. 통역. 토나리에 가입하다. 토나리에 가입하다. дугууланд элсэх. 가입하다. элсэх. 입학하다 болохоор сургуульд элсэх дээр хэлнэ. 입학하다. 등록금을 내다. 등록금을 내다. сургалтын төлбөрөө төлөх. За энийг өөрөөр 학비 гэж асуулж болно. 학비를 내다. сургалтын төлбөрөө төлөх. 장학금을 받다. 장학금을 받다. тэтгэлэг авах. 시를 읽다. 시를 읽다. 시 гэдэг маань шүлэг. Тэгэхээр 읽다 маань унших, шүлэг унших. Ши гэдэг нь бас өөрөөр хот гэсэн утгатай. Тэгээд үед гэсэн утгатай. Пирю ши гэж тусдаа бичигддэг шүү. Шаардлагатай үед. За тэгээд цаг гэсэн утгатай. 사무실에 들리다. 사무실에 들리다. 업소ор нь ороод гарах. Одоо ажлын байраар нь ороод гарах. Түр ороод дайраад өнгөрөхийг 들리다. 들리다. 한국말이 서투르다. 한국말이 서투르다. 서투르다. солонгос хэлтэй тааруу муу. 서투르다 гэхээр дутууд улмаг тааруу муу гэсэн үг. 인기를 얻다. 인기를 얻다. нэр хүндийг олж авах. нэр хүндийг олж авах. За дээдлэхтэр 한국말이 유창하다 гэх юм бол 유창하다 гэх юм бол одоо тийм ус цас солонгос хэлтэй ус цас гэсэн үг шүү. За ингэж өчтөг. За тэгэхээр эсрэг үг болчихж байгаа. 한국말이 유창하다 гэх юм бол солонгос хэлтэй ус цас. харин эсрэгээрээ 한국말이 서투르다 гэхээр солонгос хэлтэй тааруу. 자, 중간 시험 기간. 중간 시험 기간. дундын шалгалтын хугацаа. 보고서를 제출하다. 보고서를 제출하다. тайлангаа хураалгах. реферата хураалгах. 소설을 번역하다. 소설을 번역하다. 소설, роман, зохиол, 번역하다. бичиг орчуулга хийх. 번역하다. 문학 작품. 문학 작품. уран зохиолын бүтээл. 회원을 모집하다. 회원을 모집하다. гишүүнээр элсүүлэх. гишүүнийг элсүүлж авах. 회원 гишүүн, 모집하다 элсүүлж авах. 전공 과목. 전공 과목. мэргэжлийн хичээл. 학점을 이수하다. 학점을 이수하다. кредит судлах. 강의를 듣다. 강의를 듣다. 강의 лекц. 선택하다. 강의를 선택하다 гэхээр лекц сонгох.
선택하다, сонгох. 간이를 선택하다, лек츠 сонгох. 선택제를 도입하다, 선택제를 도입하다. сонголтын тогтолцоог нэвтрүүлэх. 선택, сонголт. J гэдэг нь 제도 буюу 제도, тогтолцоо гэсэн үг. За, 제도를 도입하다 гэх юм бол тогтолцоог нэвтрүүлэх. 제도를 도입하다, тогтолцоог нэвтрүүлэх. 복수 전군, 복수 전군, 복수 전공. олон мэргэжил, осолсон мэргэжил. Тэгэхээр хоёр мэргэжлэр төгсөх юм уу тэгэхээр тэрийг 복수 전군 гэдэг байна. 학위를 취득하다, 학위를 취득하다, 학위를 취득하다. эрдмийн зэрэгээ авах. ерөөдөө зэрэг төвшин одоо бакалаврын зэрэг эднэр дээр 학사 학위, 석사 학위, 박사 학위 гэж байна. За, тэн дээр эзэмших авах нь 취득하다, 취득하다. 최선을 다하다, 최선을 다하다. бүх хүчээр ажиллах. 성적을 받다, 성적을 받다. дүн авах. 장학금 신청자, 장학금 신청자. тэтгэлэгт хүсэлт гаргаж байгаа хүн, хүсэлт гаргагч. 신청하다, хүсэлт гаргах. 신청자, хүсэлт гаргагч. 장학금을 지급하다, 장학금을 지급하다. тэтгэлэг олгох. 언어 교환, 언어 교환, 언어 교환. хэлний солилцоо. 교환학생 гэвэл солилцооны уядан. 신청 마감일, 신청 마감일. хүсэлт гаргах сүүлийн өдөр. 마감하다 гэхээр дуусгах. тэгэхээр сүүлийн өдрийг 마감일. 자원 본사, 자원 본사. сайн дурын ажил. 본사 활동, бас сайн дурын ажил. 시인을 주대하다, 시인을 주대하다. За, шүлэгч буюу одоо яруу найрагчийг хэлж байгаа. яруу найрагчийг урих. 발표회를 열다, 발표회를 열다. илтгэлийн тэмцээн нэгдэх, зохион байгуулагдах. 사이버대학교, 사이버대학교. кибер их сургууль, одоо онлайн сургууль гэсэн үг. 전문대학, 전문대학. мэргэжлийн их сургууль. 기말고사, 기말고사. сүүлийн шалгалт. 고사 гэдэг нь 시험 гэсэн үг. За, тэгэхээр 중간고사, 기말고사. дундын шалгалт, эцсийн шалгалт. улирлын эцсийн шалгалт. 중간고사, 중간고사. дундын шалгалт. 신입생 환영회, 신입생 환영회. шинэ оюутныг ухтаж авах уулзалт. ерөөдөө танилцах удирдлага. уулзалтаар авна. За, 졸업생 환송회, 졸업생 환송회. За, энэ ерөөдөө хонхны баяр буюу үдэх арга хэмжээ. төгсөгчийг үдэх арга хэмжээ. 체육대회에 참가하다, 체육대회에 참가하다. спортын тэмцээнд оролцох. биеийн тамирын тэмцээнд оролцох. спортын тэмцээнд оролцох. 자유활동, 자유활동. чөлөөт үйл ажиллагаа. 학교 생활을 잘하다, 학교 생활을 잘하다. сургуулийн амьдрал сайн байх. тэгэхээр хичээл сайн, одоо хичээл сургуультай сайн явж байх. 학교 생활을 잘하다. 동력, 도나리, 동력, 도나리. аман орчуулгын дугуулan, синхрон орчуулга гэж бас хэлж байна. 사랑을 나누다, 사랑을 나누다. хайраа хуваалцах. 학위를 받다, 학위를 받다. за, энэ дахиад давтагдж байна. нэг эрдмийн зэрэг авах. 조언을 얻다, 조언을 주다 гэж хэлж байна. 조언을 구하다 гэж бас хэлж байна. 조언 гэдэг нь 상담 гэсэн үг.
Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх. 조언하다 зөвлөх. 조언을 주다 зөвлөгөө өгөх. 건강이 나빠지다. 건강이 나빠지다. эрүүл мэнд муудах. 현대문화 수업. 현대문화 수업. орчин үеийн соёлын хичээл. 오리엔테이션에 참석하다. За энэ одоо бас шинэ оюутныг ухтаж авах уулзалтанд оролцох. Танилцуулга уулзалтанд оролцох. 교환학생 солилцооны оюутан. 전공을 선택하다. 전공을 선택하다. мэргэжлээ сонгох. 규모가 크다. 규모가 크다. 크다. цар хүрээ томтой. багтаамж томтой. 규모 гэдэг нь багтаамж, цар хүрээ. За энэ бас жижин гэх газар хөдлөлтийн баал дээр бас ярьдаг. Одоо хөдөлж байгаа хэмжээн дээр бас ярьдаг. 규모가 크다. цар хүрээ томтой. 기분 나쁜 표정을 짓다. 기분 나쁜 표정을 짓다. За энэ бараа өгүүлрээр явж байна тийм ээ. Сэтгэл санаа тагуутуулах тийм царай гаргах. 표정을 짓다 гэхээр царайлах. Одоо тийм нүүрний хуурал гаргах. За 기분이 나쁘다 гэвэл сэтгэл санаа тавгүй байх. 기초 과목을 수강하다. 기초 과목을 수강하다. үндсэн суурь хичээлийг сонсох. 대인 관계 олон нийтийн харилцаа. 마음이 넓다. сэтгэл уужуу. 넓은 마음 гэвэл 오줌 сэтгэл. 사람을 사귀다. бас 친구를 사귀다. гэдэг нь болохоор хүнтэй одоо үерхэх нөхөрлөх, найзлах. 사귀다. үерхэх, нөхөрлөх, найзлах. 성격이 안 좋다. 장하시 다로 мухаштай. тэгвэл сайхан аштай нь 성격이 좋다. 기획을 연기하다. төлөвлөгөөгөө сунгах. 연기하다, сунгах бас жүжиглэх. 날짜를 변경하다. өдрөө өөрчлөх. он сар, 날짜 гэхээр огно гэж орчуулж болно. он сар гэж болж болно. 변경하다 өөрчлөх. 현명하게 거절하다. ухаалгаар татгалзах. 솔직하게 이야기하다. илэн талангүй ярилцах. 거절을 당하다. татгалзсан хариу сонсох. 당하다 өртөх. 거절하다 татгалзах. 인기를 얻다. нэр хүндийг олж авах. 충분히 생각하다. сайтар хангалттай бодох. За энийг бас 꼼꼼히 생각하다 гэж болно. Энэ болохоор няхуур нухацтай бодох. 꼼꼼히 생각하다. 충분히 생각하다. 자존심을 상하다. бардамжангаа үгүй хийх. 상하다 гэдэг нь гэмтэх, муудах, ялзрах, хорхоодох гэдэг дээр хэлдэг. Тэгэхээр 머리카락이 상하다 гэх юм бол үс гэмтэх. Тэгвэл энэ бардамжангаа уландаа гიშгэх ч юм уу. Тэгэхээр бардамжангаа үгүй хийх. 자존심을 상하다. 상황을 이해하다. нөхцөл байдлыг ойлгох. 양해를 구하다. хүлцэл өчөх. 주권을 제시하다.
조건을 제시하다. болзол нөхцлөө дурдах, хэлэх, заах. зааварчлах. 상황을 고려하다. 상황을 고려하다. нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэх. 부탁을 들어주다. 부탁을 들어주다. гуйлтын сонсож өгөх. 부탁드립니다. гэвэл гуйж байна гэсэн утгатай. 부탁을 들어주다. гуйлтын сонсож өгөх. 이유를 분명하게 설명하다. 이유를 분명하게 설명하다. шалтгаанаа тодорхой тайлбарлах. 상처를 받다. 상처를 받다. шарх авах, шархлах. 상처, шарх. 약속을 지키다. 약속을 지키다. амлалтаа биелүүлэх. 답장 기다리다. 답장을 기다리다. хариу хүлээх. 출장 가다. 출장 가다. томилтоор явах. 한국 생활에 익숙하다. 한국 생활에 익숙하다. солонгосын амьдралд тасах. 부드러운 표정. 부드러운 표정. 부드러운 표정. зөөлөн тийм царай. зөөлөн дулаан нүүрний хувирал. 가능한 한. 가능한 한. гэмэл боломжтой бол гэж. За энэ маань зохицрох хүчгийн 3 дугаар номны 1 2 дугаар хичээлийн бүх холбоо өгöd байсан шүү. Тэгэхээр орчуулган дээр бас орчуулгын дахин хийгээд эвлцээжил чинь дээрэс нь энэ өгүүдийг олон удаа сонсоод 5-аас дээш 10-аас дээш удаа сонсоод байх юм бол орхиноо зочилж байна. За амжилт хүсье. баярлалаа. баяртай. 수고하셨어요.